Krumzari, ELITETV ki special talk meng tabiri singbo amal taram ukchari ngasi ekoni pujari ba guest ajate kana sunate entrepreneur kam politician kam samaj sevika ni matau kramai tawduna khoi entrepreneur orakpa aduga khoi gi politician orakpa matung matung da khoi samaj sevika na changai bhaib se sigi matang da khoi khanana ne raga tuan tu buang kya hanbadamni ahan badate kana sunate khoi Madam Indira Oinam ELITETV taram ukchari adum ELITETV khurumjari aduga Manipur ki prachap na makusu khurumjari maroina koi ahanba kitang lakchagi live ta akoina khangjirak boda koi weeks ki ba women income generation center linkatana tongan ba myam tv dana entrepreneur orakibse karama wakhalan dagi hana entrepreneur orak khangina du itena ko hom tan maroina ai keno dagi sum angang wori dagi haita social services sum involvement tawra lai adu women income generation center si 1994 da established tawraga adum ikoi thabak tawrakpasina still hauji phawda ikoi kano se production puthokpa haibata maroina kauna gi research tawrakanda ikoi hauji center si production center 32 gumba lai adu ikoi everyday cargo da thariba mapanda puthriba product mayam si kauna gi se WIGC gi ni haina ikoi thamjege masida entrepreneur ma oina tawningi ba gi maroiba thabakti masana maromdam thabak pijaba haibagi wakhalon se koi weeks ki founder ma oina ina establish toba kanda iromdom lepseba ngamnabagi wakhal se fix tawgi aduna hariba entrepreneur gi wakhalon si WIGC da matam sangna koina thabak purapa kanda project ya pakhalapagi manungda kauna da koi emphasize tawra kanda 2016 da national gi oina koi bharat ki prime minister na national innovator award bi rakhi Semana koi continuation adum thabak okay adu matung da koi politician ang lai koi election da Manipur ki khwai da kalle haiba matam du gi then chief minister okram ibo bi ga thengna dana election je fight tawgi mani karmu wakhalun dena mo koi politician kena khalakhi masigi wahang se adum ai gi life ta hanga da go bahang amani haiba tare du praja du ga haurai bangang sing na som khangning ga da question ai samakti rajniti tawji kya pamde du ai gi campus ta baw da election ga mari lainaba political leaders sing sei sanghandabe adu Thoban constituency ki original candidate ama oihidaba haitare matam dugi chief minister Sri Oibo bisi khaba constituency dagi la lepki adu next time magi second chief minister candidate oinanabagi phibam si lakpa kan 2012 sida Thoban da maga pabinaba mi se amta leitaba adu da halaman myam la kanda mathang approach tore wari budi khara sangi samna harakanda ai contest tawre maga mai contest taw vakan sida especially ai gi theme jani khaktani amana ai Thoban da po kanda chief minister ga vote pa ba sine na khanba gi dam to vote pa ba to pudu pam da ba haida Manipur gi itihas ta Thoban gi itihas ta isa isu singna chief minister ga vote pa bina ba laite da candidate ama holi ter uncontest ka gi have history si thamning da ba in the interest of the Thoban in the interest of the history of Manipur ekoi yamna ngamba mi ma oiraga su madu ai tawham thokpa leibak nungsi ba misak am oina fight tawgi okay madu history me am like adu matungda khoi BJP ta mangawi rame adu gi matungda BJP da gi mukto khre adu matungda Congress ta mate khara mu leir ma male hojik si politics siga samnari bara samnadra bara kamaine le hari ba kanu se wahang se ai matang se kitang clear oijage ai BJP da 2012 ta koi gi matam dagi honorable CM ga vote panare adu BJP candidate oina panada BJP ticket ta then 2012 tagi 2014 gi koi gi Rajya Sabha gi MP election Lok Sabha gi MP election lakan Lok Sabha gi lakan sida matam du dai center da le BJP gi yamna maru oiba responsibility lawre haibata Manipur da BJP si yam kana improvement pin na bai hona ba hore adu da center da gi matam du gi in charge na koi MP oina notice the political face oiba no pising gi mangdan se amane to na bolek to yaro hana isi yam kana pressure pi adagi ai samakti yagi de adu ga larik la so haiba educated chut myam si magi koi Manipur gi in charge gi quarter to faminer ga discussion tawrakanda koi Manipur sim thungna BJP si grow tawna ko na ki
adu ai matam du da ai gi promise sama khak le ai ngang wari ngadi tawgdo ba thabak se tawni hai kre dei taw da ba ya do ai madu mai pak pa or pak ta ba du na mani daina matam du da moi da hai ai siam ga bhot par ba gi paisa su lo exhaust to e adu ga energy su yam weak boy ai thabak mayam si tawna na ba hona ba da research work yam tawningi meli kano da BJP ki maram se am kum na khangningi hai da center dai work to je bani adu nai po se letning di hai adu su nang chalo Manipur da thabak tawro hai da na Manipur da secretary oina mu order thwe Manipur gi adu ga ikoi Delhi da su post ani hum pire north east ki inside oina koi industry sen adu ga women entrepreneur sen state nipan ji ki inside sen ngun da pibi amaina thabak tawro kan sida yam kan na grow tawra kan da ikoi hoji ori ba MP oja Ranjan si da ticket pi gre ai MP ticket pi draga so ai moi da tum hai noina lepo hai gi bani nai boti lepani hai na adu independent oina ai balloon japa marka da maming te gi oina lau thwe adu ai bol lep khi adu da some few days ai BJP da gi lep tawi thadoi madu su aina thadok ning dana thadok panate makhoi gi position jing duna ai bol lep kani haina lau thokhi ba misak amoina ai gi damta nungsi bi ba singdu ai bitre to ba pam ta ba ta adu mai nai bol lep pe adu gi after election loi baga aina 2012 stay koi hek vote si hek loisal pa kanda 2014 gi MP election si loisal baga amuk center gi leader sin ai si kauri matam du gi koi gi north east ki oina joga dai te lo si tapri grau ji so mane mana Delhi da kau dana tawraga koi Prakash Abesakarji ga Rajnana president oi rejoin to oina namdana sign tawraga join to bar didagi amuk ai 17 ki election je koi mai phajana pa na bagi dam tani haidana kanna honaraga 2017 si BJP government la kane si 2016 da prime minister da koi gi information me am sing puna koi documentation to submit to ye yamna ground root le riba activities me am sing si suki matik to ye si aina si to ina traga to ti ha se Manipur praja khuting mangna ai BJP da kaya yamna improvement pirapagi habisi loina magna khang adu mai toroga lai 17 si ticket pidabagi ai si BJP to padi nate BJP da ticket pidre ai bole pa to pa yai haina ai adum declare to pire bole ko ni haina declare to ai bole pa lepta badu de ngonda depend to 17 adu ai ngonda political assassination ama to matam du da mayam loina khang adum ba political assassination to si ai gi family yauna political assassination to ro pakanda ai gi leaders sing si khang bangam da ba hai bata am painful way aduna 17 February 2017 asidai BJP da gi thadoi lep tore kanda aina amuk ai khoi gi BJP sidagi Congress da join to after 7 days Congress da join to rakanda same day da dum koi gi spokesperson oina order thi matam du dai BJP da spokesperson oina le matam du gi Congress ki leaders sing do ai thanks to maram di karigino hai kanda ai gi leaders sing khoirang khoi sauna ba myam sina khatna chaina ba makhat mathen gi thoi da ba thodok myam thoni da ba myam tholaka da ba sidi Congress da join to matam dai bole ko do sunati tuma yam phajana ai ngondo honor to bi ai Congress da gi karigumba kana ba ama su longning ba chu phaute lo su lo khite last 15 years CM oi ba kanda su se yokal mi bo binai kemta kana ba lokte Congress da join to kanda su lokte adu po su pi hai de na adu same day da matam da gi Congress ki president ten hawkip na ikoi gi sir sina immediately adum ai hoji join tore law thokpaga same minute tu da adum spokesperson se declare to be adum ai jum da sang da adum directly koi gi number dai vote campaign chale mai to raga ai gi su political victimize to riba potu politically ai gi stamina su lai ha kai gum khara puting bu phau ki ba ha ba ta adu ai 17 da join to rakanda 20 ga 3 March da koi to 18 March da Congress BJP loina mak chi clearly rajniti ki oiba status sama finance to gre government sem gre aduga 18 the government semna khraba gi position ji loira kan dai 23 March hai ba di 37 days hai ba ta Congress to fazna work to ram basi 37 days da gi dai Congress da gi ithanda automatically ai city iraga matam du gi sir hokip sida city thagre ngang sing to raga
ai resign tawri party dagi kari resign tawbano haiba kanda aina BJP to ga Congress sangbasu national party oibaki sangbani duga aigi vote lepninga gasu or lepning dragasu ai national level da thabak tawbadi pam ai Bharat si semkat sagat pada pinge dagi yauri NCC gi student oi rei Bharat mata sam nungsi haba ta adugi ai them tu da yauje matam tu da thoning da ba koi political assassinate to ba haiba su opposite na tong nei da na adu ai gi opposite na taba na to gi ba haiba ta adu ge ngon da khitang nungai da ba feel tawe pen mayam ji khitang satho kanda khangi haiba ta adu 23 March ta ai Congress ta gi resign to ba kanda khabar dam ta hapte khabar da hapte aduga media sing da imta focus to de maram di ai si same focus to da bagi maru eba factor si ke gina mutam ta laita ba haiba ta media da ai kari gum ta ai gi message so to ning de ai research to ra lening kauna soi research to ra kanda hauji 32 production center puthui sumaina livestock research to ba hore na ai due to research projection maram moira kanda party da thabak tawraga di yam phajani strongly tawning ba haiba tare the party da thabak tawba ngamoi dabani na ai research project si unemployment youth especially for women and the girls I focus tawraga 10,000 family ai job pi ragi aina decide tawrakanda di ai keno se thadok ra haita Congress resign tawr adu matam da media da focus tawdana ai silent tawraga le luckily Minister of Cancer gi I see special task force committee oina koigi hauji prime minister Indira Narendra Modi na order to ga ingonda pire matam tu da kana yaugi hani yengba matam da Manipur gi oina chief minister honorable CM Tamo Biren ga aiga lai adu akoi rashtrapati bhavan da first time meeting ko ai join to ai atum hai ai thabak tongning de aduna ai ngonda workload to biganu na ai hai adu maina that means I want the hoi yam chauram be IPM be ai Bharat ki gadget phong badai ki ming se hapa kanda state amagi ani haiba tare Assam na koi gi matam gi chief minister aduga Natwan Thakur ji koi gi guru ni Manipur gi na honorable CM amade ai hape Bharat ki gadget phong badai yauraga su ai gi pokning da warau jaba amade adum leibani na ai party da amohan na ai wak to gi akan ba strong support ai pining dre ai adum thabak se ingna research tawra leijage na hai moi me amna party gi nate sidi Gandhi ji gi thabak ni Gandhi ji gi thabak to hai nai ngonda phagi tore adu back tore aina master resign to hibaga May da Prime Minister Narendra Modi na order si thoga ai ngonda post sima PV Minister of Cancer gi yamna mapung pha ba national gi oiba committee member oi adagi ai adum adu soi fajana thabak tu tawdana media da ai adu khalle haiba bo haidokte haiba tare adagi against amu 2018 da amu order amu lai du da su Minister of Rural Development da ai si member oina khalle adu member oina khalle haidana koi mi taret ka khanbada India gi oina ai ming jawre haidana order amu thole adu first meeting ai join tawe du ai haujuk matam khardi workload to bigenu ai gi mut se op ta lai haina ai adum hai research to jari amai to raga ai Congress ta su moi da su betray to de aduga aina jaujaba BJP da han yoram badu ta su betray to de samna haraka nei samna Bhakta Prahlada Sri Hari am pame Hari am negi Hari sombagi da mapana kaya rakse rakpi amai to dana Manipur da karap oi da ba yamna mapung phaba government ma lakna ba BJP si am pam jaru ba haita madu da China me am ji phang gi bani aina lawra kanda adu Prahlada gi mapa du last day sorna da di pira kanda Prahlada da nagi ma Prahlada ni sorda hangi Hari da ai gi pasi kadai da thagani hai norok da thagani hai ma norok ki thabak to gi pa ki thabak to gi Prahlada na ai pok pai pa du norok ta lai gi taraga di ai su norok pa pi du gi machani hai gani adun sarga da thabi hai amai to duna Prahlada na hai gi matuina
ꯃꯄꯥꯁꯤ ꯁꯔꯒꯗ ꯊꯥꯈꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯣꯛꯀꯤ ꯀꯣꯝꯗ ꯇꯥꯏ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯔꯒ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯕ꯭ꯔꯣꯗ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯞꯁꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯦꯟꯇꯦꯂꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯣꯡꯂꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯨꯠꯇꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯁꯤꯃꯛꯅ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯌꯥꯎꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯇꯝꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗꯗꯤ politically ay po samta painingde involvement amta tawningde haiba ta okay ji krem ta samnadana lay masatan hayu hauji amuk ay ngonda laiba seba bhawda lakpagi wari ama tambibudu hangbibudu yam chumi seba bhawda lakpasi from the childhood stage ay seba tawning bai wakhalonda lai Indian Army da ay training camp rum jawre Shillong military training center da training jawre Tamil Nadu Kailaspuram da yaure NCC ge senior under officer wizere amaya amama service tore best cadet award phange Indian Army ki major ki post pawa pirakhi ingon to ilau kite tawbada di state nai ki service da United Nations na Bharat Sarkar na masak khangbi dana President Award United Nations ki Poverty Alleviation Award more than 18 times national international award PB masi ai ki booking da laiba seba bahawduni aduna maram mara kan ai seba tawni be wakhan di laiba adu ai gi seba bahawsi media gumba kai gumba focus tawni ngakta ba haibata jealousy si am wangapagi ai silently ai research tawraga dum job orientation tawrage hana decide to matam sida aigi BJP gi wari si am sang banina 800 plus yam valuable person singi phone number si lay ai phone si sinadre na to phone number ama sine adu nongma aigi number si da yamna surprise hai batare na oda sahi muk sure phone to ba hai na adu aidi matam du da taki yausang du hogi bagi 22 gi yausang du da nabadip ta bungogi dress change to baki dam ai sase aduraga mu ai kano da sale Urisha da laigi sewa to bagi sali kan marak tu dai tu da nangi phone si makhan makhan dagi mi mayam dagi mathang mathang to da su phang phang de adu si ai koina phangi ba phone ji si ni haina national leader amana phone to re koi nang una ba la kani decision lo ba lore haina kari matang gi no ha na onda do hai roi haina haira kanda March ni ngoda to rakhi ba phone da ai su khang de kari gum tai hangju hong ba pam de BJP na phone to ra su ai pining de Congress na to ra su pining de kari gum ba ma bo ai ngoda politically hana gi ai ge horak pa dum da ai lak pa hogre gi mind se adu April gi tang kun ga mapan Friday asida ai koi national leader ani la ai nupi moi ani la kanda koi Manipur gi ba wari national goibe issue nupi jing goibe issue phajana khana nei na rakanda 3 days khanai ado last hour da just like as my mother ima magum naina yam respect to jeba habatare respect to jeba hana ma yawi magi nungsibo haiseng amadi mana aingonda thajaba thamba matam sangna aiga maga sahi manga ga thatare kumba da thagok to minaramba adugi contribution myam jing du mana nangi energy sing national development sinaba pami nang matam kharadi devote to aduga nangi lairiba seba bahawsi nationalize to baga work to national building de nang khatang di support to darkar lei adu mana yam nungsi na dugumba language sing ati national leader si laga hanjin hanjin na ima sing sin approach to rodegi I see 22 gi May gi tangwan da jis hai May gi tang mari degi ai seba bahaw gi thabak si amu hana continue sathari sini ai je marak thasa gi marak seba bahaw la kan hojik si ko na ta ja bada koi Samvardhinee Nyas sigi PRANT Manipur PRANT gi maru ba thodang tuna seba bahaw lai se adu gi kari winde lebi gi no kari to ba to bi ga no dam tham yu sigi matang stay ko na am shortly have taraga di Samvardhinee Nyas Manipur PRANT haibasi ai handak national leadership la aga ai khara dum grand opening function haiba tare Central Agriculture University Manipuri University City Convention asina sing basing da hawdok piram ai moi de approach to
aigi ming khabar da happy ganu asi select tore natra appoint tore wa hai ba sinabi ganu noina tawsi hai ba photo thabak oina utlaga tawminasi nakoi leaders in lao lakpiu visit tawbiu manipur ge koi gi mi myam se phajana work tawminasi hai ba dumak yabira kanda moina aigi work activity se 25 26 27 July sida declaration tawbiraga mayam da Samvardhinee si kaino han takpiram yes Samvardhinee Nyas is not related for the politician it is a purely trust under the register of the trust act Samvardhinee Nyas ki yamna nusiba amadi 1953 da aikhoigi Lakshmi Bai Kelkar haina hojik miyamna khangnaba mausiji mana 1953 da establish tawra nupi singi apunba shakti amadi matru shakti na nation asi bind tawra kana nation da aphaba nupi puthokpa ngamgani haiba magi theme dun adugi theme mayam si phajana han singsina ingonda takpi bana maram ora kanda aije as a women's somehow I will energy extend to haina khali adumai tawra Samvardhinee da aise state ki insas haibata state ki insas si aikoi gi londa co-convener haina thambi aduga muk aigi marup loi haitare thabak tominagadaba leader se division train thoi tham division train thoi du da scholar oiba mapung pharaba nupi tarani thoina lead to aduga muk division singdu da gi muk district koi district traffic se extension to jagado adumaina hojik aikoi manipur da division singi manung da khradang panba taragadi education division youth and cancer yoga and ayurveda aduga health sector maru oina aikhoina agriculture sector tongan ba division sing sida aikoi work torakadurine adu tongnana ba aikoi hojik sem sare the koi gi 153 days ki koi diary maintain tongnana ba gi plan tawba hore up to the January bawa gi aduna asi aikoi mayam da time to time focus tawrakani hauji aikhoina seba harakanda karamba seba no hai kanda plastic mukta bharat hazard oiriba health problem create toriba plastic mukta bharat se koi maruina khwaraman ke thin de open tawjagre amai tawdana more da muk tawna na bagi jiri bam ta tawna na bagi to jaga sim district ta tawna ba koi plan tawjare asumaina koi sisi tawe aduna sam na harakanda ekoi gi mananiya Santaka Kumari ji taseng na harakanda magi leadership makhad magi miyeng makhad bharat ki nupi singbi amoine amatik chawa haibata magi ideology concern value oigadabani nupi haisidi concern nupi amada mapung phaba nupi mo itaragadi imung duma develop tawgani imung duma develop tawdi nation jima develop tawgani adodi Samvardhinee Nyas na why sida kari gi tawroi adodi department me amsi koi department more than the 56 mathak lay Manipur strong department me amsi loina khusamna rakanda moida bharat sarkar na piriba development ki piraiba thabak singsi in collaboration with Samvardhinee ga chatminaraga koi tapna sam develop tawba 51% of the women population masi koi work tominaba haibatare aduna sumaina koi planning ji sumaina lay aduna sam na harakanda very shortly aikoi Samvardhinee Nyas Manipur da aikoi hodi basi district taraga tarukta so aikoi hadorakani hadorakpa matamda thabak phangdriba nupi sing sarkar gi thabak tawriba nupi sing aduga any Rashtra Sevika Samiti or aikoi gi political party atoppa BJP da or Congress da or any political party amada post paidana laiba media koi sida join to hande post pai hande haibatare adu post ti paidaba do many party da leraga su nupi singi saba bahau ti join to minaba yai maram sidi trust hoibanina aduna sidi based on the development haibatare development dai koi plan tawi nupi singi moral education concern value da koi work tawi aduna koi national leader mananiya koi Madhuri Marathi ji organizing secretary oina masi atoppa many development tawe masi aduna mama samaksi yamna koi gi kathokpa nupi singi damakta
ꯃꯣꯏ ꯃꯀꯩ ꯄꯥꯟꯗꯅ ꯆꯍꯤ 39ꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯕꯨ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏ fully dedicated ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ mature ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯔꯖꯤꯅꯤ ꯁꯦꯔꯤꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯑꯣꯏ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯂꯦ ꯆꯠꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯛꯁꯨꯋꯦꯜ ꯍꯔꯥꯁꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯤꯒꯅꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯝꯕꯔꯙꯤꯅꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯏꯟꯚꯣꯜꯚꯃꯦꯟ ꯇꯧꯋꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯛꯁꯨꯋꯦꯜ ꯍꯔꯥꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯃꯨꯡꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯃ ꯏꯁꯨꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯜꯂꯛꯏꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯁꯝꯕꯔꯙꯤꯅꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯅꯤ ꯑꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯗ꯭ꯔꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯆꯜꯂꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ CMꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯛꯀꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯁꯤꯡꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ CMꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯃꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯗ꯭ꯔꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯂꯣꯏ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯃꯥꯁꯤꯡꯗ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯏ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯝꯕꯔꯙꯤꯅꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯀꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯤꯡꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯔ ꯈꯪꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯜ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯝꯃꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯏꯈꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯃꯅ ꯆꯤꯡꯊꯩ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯥꯎꯋꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯋꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯨꯗ ꯅꯪꯕꯨ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯂꯦꯗꯤꯒ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ BJPꯒꯤ ꯅꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯨꯄꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯅꯪ ꯋꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯍꯪꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯅꯥꯎ at very small stage ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯝꯕꯔꯙꯤꯅꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯈꯔꯇꯪ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯦꯕꯤ ꯃꯥꯁꯤꯕꯨ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ BJP ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯒꯥꯏꯁꯦ ꯗꯥꯎꯠ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ sometimes ꯋꯥꯍꯪ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯩꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯀꯨꯏꯅ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯩꯕꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯁꯨ ꯍꯪꯉꯛꯇꯦ BJP ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯁꯨ ꯍꯪꯉꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯅꯤ ꯄꯔꯁꯟꯁ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯤꯟ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯩ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯤꯡꯈꯠꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯤꯡꯊꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯁꯨꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇꯩ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯤ ꯑꯝꯇ ꯆꯩꯗꯦ ꯑꯩꯅ ꯆꯩꯅꯤꯡꯕꯩꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨꯗ ꯆꯩꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯣꯔꯆꯔ ꯇꯧꯗꯅ BJPꯗꯒꯤ 2 times ꯑꯩ ꯂꯦꯞ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤꯁꯦ BJPꯅ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯄꯨꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯅꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯋꯥꯈꯜꯗꯨꯅꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯆꯩꯁꯟꯕꯁꯤ ꯀꯩ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯁꯝꯕꯔꯙꯤꯅꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯁꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯐꯥꯎꯒꯅꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯗꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯇꯧ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯗꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯟꯗꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯁ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯎꯁ ꯍꯥꯎ ꯇꯨ ꯀꯃꯥꯏ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ all the divisions ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ BJPꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ RSSꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯦꯕꯤꯀꯥ ꯁꯃꯤꯇꯤꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯔꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯝꯕꯔꯙꯤꯅꯤꯗꯤ it is ꯑꯗꯨꯒ BJP ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯁꯝꯕꯔꯙꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ because it is purely trust ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯧꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯃꯨꯡꯗꯣ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯃ ꯐꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯁꯟꯁꯤ ꯐꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯗꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯝꯕꯔꯙꯤꯅꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯦꯕꯥ ꯚꯥꯎꯗ ꯐꯔꯗꯔ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯩ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯑꯩ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯖꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ 3 years ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ 3 yearsꯀꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯣꯁ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯦꯞꯅꯤꯡꯕꯒꯤ
political party amada post finding bagi ka intellectual field out de ai housing precise to basi almost loisale complete oire aduna ai kano da February tha da loibani aduga March da ithaba hawna na bi process tawringa da lai khurum ba sesab nei de again samu April da si tawba de ai thabak tu matam khrai ta sala thamaga Samvardhinee ki muk tawsebagi wani ai kana gumba any political party amada tawraga ai matam pibaga ai ngonda khara wa do male hojiki oina di ai saba bhaw da matam khara lejegi ke nasi akhoi ELITETV gi site gi sumaina phammi naraga khana naina ba Manipur ki praja tabiri ba pumna ma imaiben sing ibu ipa sing khwai pumna makta aina haijani ba makake kamai haininge bu naha oiringai da akhoi si yamna spiritually matam si manage to aduna angang sing lairik tammi ba angang sing da matam manage to no ma se khoi pung kun mari na sai aduga no ma se minute kya na sage haina hangaga da di khangda na yam ba oi 1440 minutes no ma da sai hai ri ba no ma gi minute se ke khoi gi sagi diary da maintain to bi ba aduga Prime Minister Narendra Modi isu isor na pung kun mari pi ai kum besam chambe Indira gi su pung kun mari pi laire herebe scholar sing gi su pung kun mari pi pung kun mari se properly sinaba phatta ba wangang da ba thabak te attention to ba maybe thabak te individual ai gi oi bi ai community ki oi bi ai national development oi bi ai or political party tu gi oi bi ai adu natta bida unnecessarily matam manghan basi ai pam de aduga ai sadi pi ngai de gi mi gi mawanga ngakte hojik su ngang ba sangde aduna thabak si time factor da develop to bani khong ani pamba mit ani pamba khut ani pamba nupa amana prime minister oiba ngamaga aina kari gi lomi oina hingni aduga Indira na to bangam ba nupi magi activities to atop nupi sing kari gi ngamdri no ado aina pesa pai bagi na te ai pesa am pai da ba nungi machani ado pai su pai de tabudabu aina ngamba madi lai ai matam manghan da badi ngam matam na ne aina ngasi sibok lakpa ngami se aduna nupi sing si am develop to haning banina ima oibi sing aduga laik tamiba chhatr sing nupa sing youth sing khwai pumna ma aina phatta ba thaba ama tawdringai gi mamang da ai matam kya mangani ai gi pusi ke do bula panu kamai tawra hanga doino hai bese munna khanba aduga la awanina afaba khara di tawram ba darkar le राजनीति याउद्रदी पॉलिटिक्स याउद्रदी समाज सेवा तब यादवरनी MLA ओइद्रदी MLA गुमना तब यादवरनी मंत्री ओइद्रदी मंत्री दुदगी हेना थबक तब यादवरनी तब लोइ याय अदुगी प्रिंसिपल से फ्रॉम चाइल्डहुड स्टेज तक आई ले अदुना आईदी मणिपुर की ओइना थवान की ओइना लेप तब यादे हैना बोल लेप खिबगी वान लेपदी कानब लेप निंगी दना लेपगदी मदि लेना मतौ मतपुंग फाना थेंगना निंगी दना अदुगा यामना तुसु तो तोनबा मगुम नाइ थेंगनाबदी पामदे थबक खुदिमता अदुना ngasi aikoi gi channel sida mayamna dum jengbiba kanda ubiba kanda aingonda gi lokshin ya ba khara lokshin biu lobo ya da sing du lokthok biu aduga afaba thabak to gi tanja leiraga su aikoi da su dum support to biu wahai khara je hairaga ai gi oina de matang sida pumna mak gi kaina da gi athang lojel nungai je studio leng pira kra tuan ba Samvardhinee Nyas Manipur PRANT to wada ba taw meyama adoge horok padagi hauna entrepreneur oina horok pa politician moi ba dun da pai miyam gi seba da mulak pa semi count lak jam ngai je tung da su pena mai ba thabak torok tana aduga koi gi Samvardhinee Nyas Manipur PRANT su to ba khudimak ta koi gi ELITETV ne su yam chaung na mateng pang na adumba women empowerment aduga nupi angang gi phana ba thabuk to ba khudimak ta bu ju pangjage hai bom thamjaraga Thank you so much. Thank you. Kasi kita dong ba ELITETV ki special talk matang sa lesin jare. Channel simak ta pugum simak ta atopa yo emo pujara ka special talk ta pujara ke ngasi gidi yang biru khudu mapo amuka na khoram jabo lena kain na be.